Mbiye na Ndeto TV na ingwithu wandikuni kila mautumani maku o twende yete katwamba kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuve alatukumbanisye ni vamwe na Minista wa mikumukanelia Eliud Owalo na munyanya wa utalii Penina Malonza kukadhi ya serikali mayase kana niende kuyanisya mawadho mayo kwa mwene nthi. Muyumbe wa Masinga Joshua Mwalio kukulia ene nthi meyumbanisya mbwanene ya El Nino ila ikuwetwa atajukita mituki. Ene nthi kwikwatigwa kumanya uwe yulua kwa mwaki wa stima kwi wakatano muvitu na kutuma ene nthi makosi ya wase munene Kenya yonthe. Na mutandithia umwe wa sindu cia mbao kutalania wase itina wa mwaki kuvutha nuka yake musini wa mwingi tukuni wa kuamukia umundi. Vilingi wa Mauvoo Nina udhocha tiumanithie nyenita wa Robert Mutuku na Sharon Ndinda etwa la Mauvoo wa kwanzia ya meko. Na tuyambia Mauvoo maitu ni kana minista wa mikumukanelia serikali nene Eliud Owalo na munyanya wa utalii Penina Malonza ni maweta kana serikali ya Kenya kwanza utongoini wa Musumbi William Ruto ni yende sekuyanisya mawadho mayo kwi a Kenya. Aili maweta kika vindani kalama twaisya iseso ya kuvingwa internet itena ndivi kauntini ya Kitui isioni ila ya twaigwa sokoni kana iseso ila twaigwa sokoni wa Mutomo Kitui na Mwingi palama weta internet isute kutethesya amwika kumanda mawia na kukilia biasala si atandithia isioni kauta vandhi ya Kenya. Mwandu kuitu Onesmus Chalo nukuelesya. Minista amekumukanelia serikali nene Eliud Owalo na ola watongwese minista munyanya Penina Malonza kuvingwa wifi wa mana kauntini ya Kitui na watakana serikali ya Musumbi William Ruto niende na kuyanisya kila yadhani ya vindani ya uteti vala Eliud watakana kuvingwa kwa wifi uni uniko kwi amuikana munola menska yonesya komanda mawia vala watakana wifi uni ukomatethesya vanene kuyanisya ndoto sio na kuokilia maundu ma teknolojia. Wananchi walilalamika kwamba bei ya data iko juu na waliomba viongozi wakiingia kwa serikali washughulikie maneno ya bei ya data. Kwa hivyo sisi kama serikali ya Kenya kwanza tukiongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto tukianzisha hizi projects ya wifi tunatenda zile ahadi ambazo tulipeana kwa wananchi wakati wa kampeni. Tuko na mpango ya kuanzisha hizi wifi kwa masoko. Wifi kiwango ya 25,000 katika kila pembe ya nchi yetu. Ingi minista uno awetakana namo atandithia menefsa ya kuthosya mali o mutandao ni maitumia wifi vala awetakana iseso yi itwe vambi ya Kenya na ivanita kutethya kila mo Kenya. Siku hizi dunia imebadilika. Si lazima uonane ana kwa ana na mnunuzi ya bidhaa yako. Unaweza piga picha bidhaa, unarusha kwa mtandao, mnunuzi anaangalia, anaona, mnakubaliana kwa njia ya simu juu ya bei, analipa kwa simu, alafu wewe kwa bodaboda unamtumia. Hiyo ndio Kenya ambayo tunahitaji. Inaitwa e-commerce. Kutumia mtandao kufanya biashara. Vile vile hapo tuko na mpango ya kusaidia vijana wetu. Kuna vijana wengi ambayo hawana kazi. Tunataka kusaidia vijana vile vile kupata namna ya kutumia internet bila kulipa. Nake minista munyanya Penina Malonza noleta mbanite na Eliud nuamenda enenthi kutumia wifi undu vailite na kuikidya ni matethekana uo. Shimiwa ni kushukuru kwa kutuletea internet. Huku ndio kunaitwa mashinani. Hiyo internet umetuletea imefika mashinani. Mwambie rais imeshukuru sana. Na watu wa Mtomo wako na furaha. Jambo la pili kuhusu internet, vijana wetu. Hii internet ukiwa hapa unaweza fanya kazi Ulaya, unaweza fanya kazi Nairobi, unaweza tafuta kazi, unaweza apply na ukafanya kila kitu chochote unahitaji kufanya. Kwa hivyo take
advantage, na wamama pia na wababa pia. Na mwatongwe kuma serikali ni akaunti ya Kitui matongwe ni membo wa bunge ya akaunti ya Kitui kuma wodini kanga chatu na Serasimus yokanwa amenda amwika kutumia vuso ii kumanza mawi ya serikali ni akaunti ya Kitui na ingi amenda alamene nengo sio tuwa isi maundu kivathukanyo kana online content kwekithia ni matumia wifi na kwejuna. This is an opportunity ama kile kisio mwetewa kenu mkitumia nesa kwa biashara shenu connect na biashara shenu alane kwa apply tenda si account government poke ba apply ni bila free wifi alane keleta wa content creation ana hizi maito mode ngeba kela hizi ni mapata free wifi ilo opportunity mweto ani your leaders Didi vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui Nita Onesmus Chalo. Muyumbe wa Masinga Joshua Bithi Mwalio ni mwakulia nendi mamasinga kuikithia nimeyumba ni siambuga ya El Nino na kuvanda nikana kukitanza ukamba na kutethesia serikali kuyanisia muvango wayo wa usiaithia waliu. Ainenda mawithu lukoni maovisi wa DCC sub-county ya Masinga nthini wa iseso ya kuvingu waandikithia wandu alaku ndiwa na lami mamutha memwanya ungu wa walanio wa inua jamii ni wamenda enenthi kumukwata Musumbi William Ruto mbau thukumini wake iweta serikali taina muvango musio wa kumokelia kiukwati. Ben Musau ena Mauvoo. Masinga na alame vikita mavisine ma DC kwikithia nimeyumba nisia kuvandia mbua ya El Nino na ilaiva niwe kuwa kuyanana na ukunikili wanzeve nikana kumatethisia kukitana nanza mbua ndia zenuno niene na emie nezuni ya katano yikata iyema lakini kwa vina wangai kwa kula twithie kuona leu no mwende ya nawe na nundu wokwito ithi twamaniye nza ukona ya tubine ya ugeza ithio no twaminie tiende ya wata na unete wiye ne kuwa mbinge muno pio jeza mwi wiye El Nino yukite yukila mundu atarishe munda wake nundu ni mwisundu take thienesa evinda ya El Nino na leu no kwitha we mwinge ene nthia ya na alame vikite nthini wa iseso ya kwiyandikithia muvango ni wa inua jamii na ulova ni we kutethesia andu alame na ukuwa miaka 70 ndiwa alame mamutha me mwanya wala mwali okuweta ta umwakati wa mivango ya serikali ya kuikithia mwene nthi ni watetheka ukanenga kipetike ko ngilile kana ngilina omwisu wa mwiwethia no kibuna okaindobo keimina kana tiwo na nijo utumitu kwenda wisethia nundu kwina mathina maingi ko kwito El Nino yambe nino president waete uyazia wekomo ukiwa topeza nitwikiata nitubikie ukoza ila kadi yaku nundu yuyu mwamina kuandikizwa kila mundu nunewa kadi ya ATM ukathi withdraw oba Masinga ukatholiu no yenucha kana ti ogwo yuba ndiwele ni andu kwa ba ni ndiwa yakana tiki peti ndiwa na timu se ndiwa aya kila kenge andu ala mema mutha mathuku ni mwitabitwe ni ofisa na mukatebwa ni DCC na ala mundu utethika ondu ona tatia wa musie weka oingi mwalio eweta serikali taina muvango wa kuikithia mbesa ithi ni cia matethesia ene nthia ya kwa kumandikithia nthini wa ndivisia NHIF ni kana kukitana na mawau ala mosa mbesa yuni maneki wendhini wa NHIF na tisio kati kulio serikali onenu ala mutendhini wa NHIF na ni mwandi kwa mundi masioke mamwikie nthini wa NHIF mukaita wanakala kadi undu ala se maana 5 ma miongo 6 neki yendhini wa kadi iba ukethiani matona kuitwa kwao tisioka yitisioko parliament yengi ondu tinapetukithisie omuswada oyo tuitukasie mwikiwe nikenda mukaitawa nikenda mbesa hizi akuanewa ndukatwae ndawani itwikae ni siaku cia uya ni mwelewa
ndukathi uthoa ndawa ukathoa ndawa na kadi ithi ciaku ukathoa kamutu ukathoa tubemba ukathi uya kukitana na Mauvoo ngelivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV nyenita wa Ben Mosau. Siku ya kwanza ya tuisonga na mbeni kana serikali nene kwisila walanioni wa kuthinikia andu aku alami mamutha memwanya na ciana ndiwa wa inua jamii ni ambiseso ya kuandikithia no andu a kilioni mbunge cha Masaku muyumbe wa kiliombunge ki cha Masaku Caleb Mole Mutiso aine na ivindani ila ukwambia seso yu isioni cha mavivye ni wathana kana no kusukuma mutatala mbungeni nikana andu asu methiawe maiyandikithwa kila ivinda nikana maendie na kukwata utethio. Daniel Mwongela nukuelezea. Mumbunge wa kiliombunge cha Masaku Caleb Mole Mutiso ndanena ivindani ya kuambililia iseso yu ila yatoa yuva mavivye nza wa ofisi wa chief ya kuandikithia ahamwaitu na anawala na ukuwa miaka mbewa miongo muonza andu ala mekalana mamutha me mwana o undu mwana ciana ndiwa ungua walanyesu wa inua jamii ni walesekana isizo itha yitwa ewa wodine cionthe cia kiliombunge ki cha Masaku. Nitambia exercise ya inua jamii registration. Nitu register constituency yonthe ya Masaku kwambe yo munthi nginya matuko 16 ma mwai wa kenda twi mumbuni mutituni mua kimakimwe muvuti taoni kola na kalama ko ndene tuandikithia andu onthe alama bikitie miaka 70 and above orphans kana ciana ila itena sei na people living with disability nikenda makwate benefit kuma serikali ya inua jamii. Exercise ino tienda ya thela payment ya andu ala me beneficiaries ya mbea October. Ingi ni waelesekana no kuendea na usukuma mitaratara ya kutetheesya mwene nthi na kwikithekana isizo ini etha itwaiwa kila mwaka nikenda andu ala makavikasya miaka miongo muonza na mbe maketha mayandikithwa vate kuselewa. Nitikalite muno tita andikithia kumela maandikithia miaka mingi yetina andu ni manekalite muno mataandikithia na andu maina benefit ya kou yuni meambia benefit na yuni ngukuli andu onthe ala mabikite miaka 70 and above onthe me yumilia nundu onthe ni me benefit na mbesa isi cia inua jamii na ciana cionthe ila orphans ni si benefit nasio na ninguendea na umutetea na ninguendea na umuthukuma kuyana na nondu tathanie iletete sekibila wengi ndaunya witano kwa ene nthi kwiyumilia kwa wingi na kugana sindu ila ciailite nthini wa iseso yi ya kuandikithia nikenda matonye ukwata utethi kuma serikali ya kati. Ndiche siasa ndithiuka kuku nina promise yete andu kana andu onthe ala mataiandikithia inua jamii kana pesa za uzeeni ningu make sure kana nathi mbunge ninguete mswada kana ekulio nikenda mambe kuandikithia na nene naetie ekulio mbunge na kulia waziri ula in charge na asonge yakwa metuki tutethewe ni musumbe wita nitwambia exercise isu umundi kwa ngutonga mheshimiwa witu president witu nundu wa kuosa kindu ki na vinya atakwambia exercise ino nikenda andu ma benefit ala mata benefitia na mbeza cia inua jamii. Ni amoma ene nthi ala matetheka ungua iseso yi maikathia muno itambi ya mumbunge wa kiliombunge cha Masaku. Mumbuni na ingutunga muvea nundu wa kuandikwa kunandikwa munthi na ingutungia ngai muvea munao na alama kwatie kyathichu kiseo maende na mbe kuonekani wa ingai nundu wa kwiwi aku ni andikwa andu aku nona no usio asumo ndethecia imambikane sana sana. Na yini ngotani ya munthi etha nindi na alikali 60 ina tuonete ele nundu twewa ala metela mwei makeugwa miyo mekaleta ilondu kwa uni ngotani ya muthenya wa munthi nundu ina alikali 60. Iseso yi ivanio kutwaiwa wodine cionthe ila ciikilio ni mbunge cha Masaku vala ene nthi maende na kulwa kwiyumilia kwa wingi nikenda kwiyandikithia. Daniel Mwongela, Mutungu TV.
kumava ofisini wa chief mbone kauntini ya Masako. Na ndiye mwaito su Asia makegwa uya mekaleta ilondu. Tuisonga na mbeni kana enendi mende ya kwetela mithenya ingi 12 nikana kukwata welesio kuma kwa serikali umo itumi na niki ndi nima ya kusie kwa stima utuku akana utuku moima nginya kwa mukia woni wake kwi wakatano wa chumwa kithelu muvea wa mwaki na mauta wiweta ni wiki teva mwenzama ye mwanya ya mainjinia ila yendeye kwika ukunikeli na kuseovya livoti ya muthia na ila ikanenganwe mbungeni. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Chumwa kimwe kuma nthenima ya mwaki wa stima kwa Masaka uta muvia wa mwaki wa kuvikia umundi uina usunge ukonyani chao kila kithwa chaiti ya kivindu nthenima. We don't have that information to be able to answer that question now. And allow me to qualify, and the engineers will tell us more about that. Minister Davis Chilchil wamwana maofisa angavani sionthesi ya kuseovya na kunaicha mwaki Kenya mavikite mbewanzama mbunge ya mwaki. Ni wakulia mbunge imwitikilia vikenge mbewanzama itino mithenya 12 ena livoti ya muthia ngunekele thina mausungio makutwa yulwa mauvaluku maunaicha wa stima alama itie kivindu nthenima na nowe ula wina mavitio. We had a meeting yesterday with all the engineers, and they actually requested that we give them another 10 to 12 days. And that way we'll be able. Previously, for all the other system downtimes that we've had, it has taken us an average of 14 days to zoom in and zero in to establishing, because the whole network is an interconnected network. And we want to be sure that we do identify, and the responsibility is borne by whichever generator caused the fault, and to an extent that we do not cause any legal challenges. The engineers will explain exactly what happened, how did we lose and the system was not able to support itself, because in that very, very small fraction of a second, things happened and the system went down. This is why we did say, give us some days for the engineers to conclusively confirm, was the signal from this plant reporting to that plant that switch yourself off because you are in danger, or did it automatically switch itself because there was an internal fault? And therefore we need to understand and use these data logs to confirm the sequencing of events, and therefore be able to conclusively and professionally give a position that does not pull us down in line with the PPAs that we have committed to and respecting the investments that are in this country. Amemba manza mai na alama ina udhatu munene ni menda mausungio amoke na welesio. Pamuna wikitio yuluanu ulawa ile kuungamia ngalama ya kwa stima nthenima. Kivindu kila chafingi siye sekta kauta ta ukui. Utandevya huiti hona usesei kwa Masaka utama utuku. Because when you have a national power blackout that is caused by the surge, it's a national security threat. Now, is it that our engineers are not monitoring to do their work to ensure that if there is a problem maybe with the one generator, it should not cause a problem to other areas? Waziri, how long does it take to read the logs, to go through the logs of what transpired normally? A day or two? Kenyans particularly want to know, who do we blame for this particular blackout, so that where we sit from the committee, we can now start understanding how do we seek compensation for Kenyans occasioned, for the losses occasioned by the blackout. We had a national blackout. It's a very, very serious concern, and therefore we are going to take the necessary action, including sanctioning in line with the act. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge musini lovi nito Benjamin na Mwaka. Na indi ndikunikela utomani ngona bani ona mundu kwa sia ni muvea mpeni na malonza mundu wa kutueti ya internet kitui ya sieta wa Francis Kevosio kuma kandongo ni nzombe kitui cha umiloni wa sua Mauvoo maku kanama utomani maku ende na unengelilia kwa ili itatu kaenda